Nalongo atuuse n'okwejusa okugondera bba eyamusindika munoonyeze y'omukyalo ow'okubiri amuzaalira abaana abalala wabula omugole bwe yafuna olubuto ne yeegatta ne Ssaalongo okumuliisa akakanja. Nali sikitutte buli taata nange nenoonya omuwala nemulaba nangamba genda ogula engoye ez'okwanjula munne era nakikkiriza sijja gamba nti saakikkiriza ndeeta omuwala naye mwami wange bwe yamala okutuusa omuwala kwegamba ate ye nze nemba mubi n'agamba gano amakanze tegansaanira gasaanira oli. Kafeero olutuuse ku kyalo nalagira Ssaalongo aggulire Nalongo ennyumba era ono agenze n'anona ekisumuluzo gye yakikweka n'aggulawo ekitundu ne kisaanikirwa emizira okuva mu batuuze nga bayozayoza Nalongo okuwona omuggalo. Tulina wano okulaba nga omukyala amaze emyaka n'emyaka nga yasibirwa emabega yalekebwa mu kayumba k'ettaka k'emmanju ate ng'ennyumba ennene eriwo omukyala yakizimba ne bbaawe. Mpeza abaana 25 kati awo kabasigala ettale oba sikyaddeyo kutuula mu nju eyo sijjaddeyo ku kikyamamu wabula ngenda kujjamu ebyama era this evening gisiiza kujjukira ozinyawasibe maze. Ssaalongo awadde ensonga nti naye tamanyi ddalu lyatemba mukazi we kubanga omugole bwe yatuuka mu maka Nalongo ne yeeyimbamu omuguwa yette. Bwe najja ku muguwa okwetuga singa yeetuga eyo ennyumba singa agiyingira n'abaana baabasatu lwaki yali yeetuga nga teyagala mpase naye nga nzaalira abaana basatu. Agamba nti kino kyamutiisa n'asalawo amugobe kyokka nti yalemerawo bw'atyo kwe kusalawo aggalewo ennyumba n'agenda n'omugole. Ne twawulamu ng'agenda ng'agamba ku bye twakola mpaako n'enkwata ku bye twakola bye twagula biri ebi wano ne Nakatundu ne muwe Nakatundu nze neesigala wano yali alemeddewo ne mugamba mukama wange nze olw'embeera gy'oleese sisobola kuba wamu naawe mu nnyumba abantu basala bannaabwe. Ssaalongo agambye nti Nalongo yasooka n'anoba n'agenda afumbirwe ew'omusajja omulala kyokka oluvannyuma lw'ono okufa yakomawo Nalongo kyawakanyiza. Omuntu ono ayitibwa omukyalo olwaleero si mufumbo ewange wabula ali wange nga si mufumbo wange si lwa myaka wabula lwa mpisa. Mukulu Colin kyabagambye nti bannange mubeere abalungi eri babba bammwe sinza butakikkaatiriza. Mukama wange yatambula n'atolontoka n'amala n'akyuka ng'atolonsa 10 yakomyakomye mu bufumbo n'omuntu gye yafumbirwa Mukama yamutwala. Kafeero asabye abaagalana bano basonyiwagane era badiŋŋane buli omu alabirire munne. Twagala okusonyiwagana kuno kubeewo munensi yonna famire etambule. Bakadde bange neeyanzizza nnyo neeyanzeege abeeyanzizza nnyo n'omwami wange. Agambye nti amaka gano bombi bagalinako obuyinza nga ne Weekityo Ssaalongo abakazi abalala bagenza awasa alina kubategekera ebintu ebyabwe so si kubanyiga mu bya Nalongo. Kuwasa leero neekweta mu nnyumba y'ono nga tugeze ono saamuwasa omukazi ono neepasa omukazi leero nga wepasiza leero nendeeta ono leero wano alina okutandikirawo leero okukola ebintu byagenda okufunako bino byonna biba bya mukazi aliwa. Sawulo w'okolera yakusakidde ekkuliro erino ku Rwabukedde TV. Ezo nizo nsonga z'amaka hagati ya Ssaalongo hamwe na Nalongo nikirungi but least ayitugambira hati Nalongo yagaruka omu maka geye nareba Ssaalongo ari kugira ati nyonye n'abaana abe na batano but nimanya omuri abo harimu of course n'abaana Nalongo nija abashaija ibara tinkumo kuchira sauna nkoka abashaija kumura gumwe mwazara mutebeka chanche basika mutebekanisize abana banyu yabo kati nana bariya n'abana nibaza kuba niwenda kuturana n'ababi na batano nibasa kushangana ba mama babo bariyo bakurira bati nabundi aho kusitama bakarerera abana bakareberera abana babo.
konkani njangu nitwe tumanye kiturikwenda ngabacana tureke kweteza emizimu kucakubakira inkuku yanagamba Sarongo kugira ngo Jara kabanza agenda yayitera yahiko kuyashyira yashwerwa handi kuyahikayo mushija yafa kuyafa yabona kwishko kugaruka nanye waza kwijenjo kaneba yahindukire so nitwe kuturahice tubabakazi munonga twaye chance baskabo kuba hina twine kuzana part nkabakazi emwe tukabanza twayemera hwaho then warangucaba too much ubone kufuruka kandi wafuruka furuka rimwe rwo mugasho tutari kugenda ukahikoko kagaraketeze mizumo kagaruka then ukiko kaza kwerisa karungo kezozamisho. That is 1. 2 nindirangu abashija mutreri kutari kubaresura umuntu wabandi ngo bo mwinaho ngunze samo wasambo simufumbe wange cyoko mwinamwe abana basatu hati numba numwenda tukoreki akwani osyo bwire ni woreba ngo cyoro mutfire nambwa njangu no mukikuro bwo kumisiriza ku mareje myaka yona no kujango umutamagwa kaba nakimanya ngo bikabitari mukugitwa bikabitari mukuzomuka bikabitari mu katembejo haza yasharamo mu yagumisiriza yagumaho nabataka bare mico nemitwarize bajaka twe tukwasiza hakaju ugumeho bundo kagire hiwahisia when I'm here wizoba yaja this is too much yabiro mukikuruwe nabana baba kuruzera akajukariyo batera then hatumwe nabatakani bo benyina bagaruka bakamukwasa bakorega ngo bine kuronda Sarongo bakaronda be byamaka bakayibo kubagaruka bakupagarura mukikurogu omukai Bueno beside erwane kurebeka ngo oryo mushija oryo mukazi then kirije kubatera na hagati yaho tibekiri mu tibekiri mu igufa. Otherwise twatarwande mnonga stanarwanisa makageito gariyo ngahwo abana nabakureryo abakazi tubira bakazi babashija abakazi babashija there is that mixture that is really upcoming tubirwanare turebe kamba makagitu gagumaho andi twabasa kuzaje abana bito omaka gahamire n'ekintu kirunje munonga program ya sisi mkeche munegumzamo Gideon Senyomo naza kwana tukayisha yona ari kuturetera kashonshore chiko mu gwanje turi tutambara tureba abante byo barimo bateka hingaro kuja bakata sente umunshaho zabo omaka gabo and of course utakafira ngo commission tuza kuba twino muhumuruza ntwenda kureba ukakorota ubundi abazire bawe barimo bakujema ukore amaka ukatwazota wabanojemo abazire kukora amaka gahi kamwagareba nago kancero mutabari very much prepared ekiraze kwisha Kristo yina karembe sereza ko kubasa kwatsizaho uboyine icyo banja ubotire heka Bueno boyine byetireho kugira ngo in case omucyara yije nawe yaza kwegurikeza ashango ine cyo kubasa kumutura utokashange kibanja washange enju washanga ine entezangi ibiri hate chikwirukanzya nenji so ninjya nawe ngo kuriyo kwetebekanisa abazire twine kwe kwatamo twaba turinzire Gideon Senyomo ninjira ngo enshonga nkezo ntitwenseterera mutochi then abwanyuma ubundi hakagira wahonuka unyunkanja ntobundi banarongo mwine nchizo twine added advantage webarenyo konkano shachika hikacha losing meaning ukaba gahurira za myth zenzoreka abarongo manyane berwana ari hari manya hariya hari kuzata kutunga businge manya yagenda natekwa garka rero manya barongo tubakakurura heru ezo zona zakatemba ngabazoro actually ko nareba eje mbozi nahura natina munayende ni mpamvu twine immunity ko katinari nandizire kureba narungo kwa kwingana atware narungo no mama wanje bwambere yani we jaja wanje ni jaja wanje batatu washanga jaja wanje nkargeje myaka amakaga kiri muniga muteganisa ari munararo ku taine mushoroma cyahariye kandi hatinyowe tina kindu kushoroma nabura nagira mo kutina kandi ubona banaronga be myaka ejo umwana nawe atakecwerire mukuri yo umutima ko barebere binji hatu wamureba jaja kuwajiro twaramurana
twajiro twarana nempangare nunje yo kuteka teka ngo abantu nibetenga na ya hikayeti ya marayo nangwa n'ekiro cyumu uwika itwagera gambere mpangare yagenze umushisha yagira handi yashwiro ndijo mbwe nuko noja umwana yanarebe byo nabariyo nashoroma cyaharitwe nabariyo nakopaki umutuma gwo ngubagwa gwacwa muci deno garuko bone zo kumuzo mu rubaju otibitiwe myaka kayagendo twota kushweru Otiye myaka kayagendo to kafebjere ngo karba 20 amese chikambona cyo nyuko kushura mpura naho mani ngo karba 20 amanko ngona nangwa tinjira unahura nangwa no kukutana nanka abantu riyo no bajema ekinte cyo riyo no bajema mu itwe twenka tucorekere ngo nicurunje mbwenu eje shonga ati kabana bako abakorire nko mu makaka go sorry tsenka gagasano ngo nanaro ngo nogira bugambira view yabo ahari marriage nebergeta view yabo ahari marriage nebergeta already nareba bazire bari muno bariyangatana no basiba no batungana no barwana nogo mutohora muno jema ataho maka emyaka 10 nanye ndakora nabarongo bari kwingana of course hata bakuze bashire hate nawe ukora kuri yabyayanga utandike kubuza bareni wantu bashabira ngo tubase kugira amaka marunji twena hamwe program ya sisim kechere mune gumzamu tuzakwatene impapura z'amakuru new vision na rupapura orabukedde byotasheme ko wano fera kind of course ko kutwagamba tuzakuba twine no buhabuzi bomushaho then tubase no kutaya isa omumuriza witu ari kutushobora ahashonga zamaka no basakora ci ubundi abazire bawe baba bari muno bakujema ngo otandike amaka ahane ningumza munimbi Jusia ngumureke kuvuga ubuhurutike ahabo kuba speed neita speed kills kandi ninye kushaba ngo orabaho shemerire kuba no oraba nimbanye mbari abanywani banje aba anewe abe biruka mwena uza kushanga numukora za yutani aho zitashimye kwa nisikorerwa uza kushanga ngo no ci kamera aho tashimye ku ci kamera ngo abo kuyo ino gwirazo muno sharapanya oyegwa kumanya ngo riyo namanyangwa in that right of way then iwo gabwa no toro mu mahando gwa ine kuba naretwa mu obarukweta ni urukweta atoshanga mwatera nda amerwizoba abantu abumuhetire abantu amwino mamotoka agumu kuvuga mubateka aharuteze y'urwo kufa munonga kandi amazimagara ko kwano uvuga mpora nogu navuga mpora noriya navuga mpora nogu navuge kiringanire mazimo kutomerana no kuba kuru kuce if anything nikubasa kurara kwaho mbwenu ngabe nishamu tukoze seje nkuto nito bari kutambura hano bajoze mhanda nito twehereze discipline tamburo yako ka path akebije akoine kwa no tambura otherwise wazo muhanda gwemotoka yaba nevugo buhurutse for example ahe kuza kwekanjira neba yakutomire ninga nebeta kisaba amherwizo boshanga ngo ebintu byakugendera ko kubishema kuvuga buhurutse cugwire kandi tubase kugira butwatambira Gideon warebeka sebo twakwacira utugambire kiryo kwe turebe Oya mnonga chalte ni omwe wa TV wese abazina ngago senyumo Gideon mazima gonarebeka good morning akashikeri zoba nyine mbabazi ebya kushubora no bereba namakara izoba ryanyumwe bazyo byate wagamba birizo ryanyumwe z'abanyishenge buyomba muhire miliyoni 10 abanze ayiyezyeho kuruka karuru sende bazeta kuruka karuru ebyo kati bategeze bariro bagaruka izoba rero naranye cyakare tonje tugambire miliyoni 10 zigenderireki twagaruka muri Mbaraka shonshoro cyo muri mugwanje mbabazi live TV West tanchira ora musyo murebi tugamba mbura mugo okumaze mbwiriki bituturinkai uri no korankai na mulongo hezo go mucyara ariyo kwa hera akutekateka mu buzima tikubasika ma trade order bimute mhindure kintu emnatekateke kinde hadekate kunga tubare trankiwe ubahumurize ubuje nguzima trade order dero no basa kutandukoti tanchiraho mwebare munonga abakozi ba TV West amazina ndimbabazi nawune ndi omwe ombacara abashubuzi abo mu katari ka Rugazi ahinga yambera ndi umukozi kandi orukufayo ahabwe nshonga ni nshomesa abana bashohora nyombekere mwenju ahabwa amakara iwo tandebe je shaha ngubire konka
ikara n'ikara erishimye kuba ndihebwa ekitiinisa omu bakyara bataahi banje nimpiga abakyara bataahi banje egeshaha abatakashikire mu katare tugume tukiri ako ko kukyera otunge emigisha mingi hariho kuba narabamu hariyo wa hoteri egeshaha nka mama yanje nakira kukyera omu katare kitu ka Rugazi ati nkegeshaha tinkamurebire mama yanje agezeho gumokere hariho omukyara ana kamusimi egeshaha tinkamurebire amakara gagumukureba n'ekintu ky'ebeyi ako kuba omwana we takararanja Mbabazi reka tandike omaze obwiro mazire mbwire ki bito rugendoro okatandukota kuwatangire kura wakatangire mu makara nari hino ko kwatangire then waherushira mu makara orugendo rukurutandika nkani nguza fresh omu kataromu konka ko nagiye kureba narebya fresh byagenda mpora akatara kenyine akakitwa ka Rugazi nasharamu najya ntukanzo mu makara naguza amakara natandikira nshahwemwe ingwe mutakayiga yabaryo ko ngo nshahwe muto kugiha mu business ukiha mu capital kakora mu cyo kwenda tangira nshahwemwe nazarisha tu mukama yampa amagara n'amagezi nayigumana inyongeraho egeshaha hinkugambira Mbabazi nyine business yanje ningira nimugireba ni nyine na bamwe umbakozi batayibanye baba TVST nkasasta Charite n'abandi no supplying bona customer banje nimbahera kimwe mu mazina tutanche buriya hatesha heriari zinga bwokete heriari zinga na mnongo gumuhereze kishani akwati West nerebo kweto rihangana nehiru yihanga Uganda umuhereze kishani na mnongo yakora kutanika ka business stage muhereze aka kodi yako na watanche hari yemwe akore abenkiyo obwire bwo ndufita imitwaro mukaga mwenu kurugiro kutabenti pima buriya na no kutabenti guzaba customer bitu tukagenda tweyongeraho ebeyi neyongeraho egisha ingambira amakara twatandikine tuguza shingira 10 egisha hanage 13 emyaka nkamushanjo nyima amakara gashovire amakara tugambira gari hano gabura kandi gabuzire twazo mu mazime egisha amakara tugakiriye mboni yaza kutandika ino kutandikata okutandika egishaha echiche tugamba mu center akwati ntwero go murebi wa TV West geshaha wakutandika shubura amakara shimiye kuba noba oyine echiche nangwe imitwaro 50 kandi cyugumira ubwirobu konka no kweshasha kandi ukakunda business yawe ukarebuka gutuwagirira munonga gezaho osevinge omukora kwawe kuriya kujya mu nyensya wasetungu imitwaro 50 egura cyeguresha 5 egura 10 egura emwe osikosota muhereze ka budget aho ka rough budget na wagenda yendiserezeho egeshaha enshaho nubarira abo kumesha nakujya muri imitwaro 5 necweka kugiha motoka oire cya 50 echo ecya 50 mwe nurangwe cyo munonga wabazabaza tuzbasa kubazirinkensha nshaho kitano imitwaro 5 50 nzeshaho then rent orino pansa kumukatara kadaka kanso nakachi akakatare ako tujo tubareke 50 zaza gukora ki akakatara turumu nakabantu abuko banyo nimpangisa muntu nimpangisa muntu konka rent nayo yeyongire ubwe yongire business itechitambara akatari kitu nishishirete rent yayongera kandi rent kweyongera ningira ko babihira abantu ababaye bari amahanda hata barandurodi bitu bateka ngu ba customer bakanya ahubwo abantu bari barigera amahanda kumbe niko tubategerize ngo bakija akatare kitu tugiro kwayonje konkatine muntu twarebiremo turiyaho mu mazima tushobangirirwe embera nuko koko kuzire W mune kumukwataho buryo nakwiko nindebo ine akatasa ine ki aruko wagamake 12 nutwasa kwemereza higuru mu kamera yitu akavera ati akavera kanuka guzota atahingambire je dacikaga amakara go kuri bo munage 13 nyondo kutanika guzomwa amakara agamakara gakagarye gashingira agaga gono ko garebo mupa agamakara nage 13 twaga Dere kandi hata agago agamakara go kuranage 10 gidiye nibo tazine tinga kwa deru nyongera ba customer banje abandi abaryokwe agamakara gumukurebaga nage 15 mwente mukureba ngo ubuzima emite hwireyo intense yari yeje na nakavera ne
nora tubikushana ataka umusayizi akaka mpa hano ukareba kine size yako na wana ukareba kandi nabwe nanaka nabwe norangu nako kashana nana najya ngushana abo kushanga design zizukushana no kushanga no sera ino buhango bwabwo kuburiyo to kabicenga ninye ndikubicenga umushubuzi wawe then shaho umutiyana atware shaho ataje shaha eje shaho ingambira ne mutwara mukaga n'icweka mukaga n'icweka ati ni mukaga n'icweka takutunganishaho noguze cyo kandi ngo noguza yone enecho eka wija nacyo nicupereza muganira abwe mtware 3,25 agambo kamheru wowe tukusebera umurebe ikigambo cya muheru ni ngezeho kwabura abashubuzi batahi banje tugume tucere kandi tugezeho turokutura planninga turushabana chairman witu tushikire otwishikire tugire kutwatebekana sakatare kitwa Rugazi umwe n'abashubuzi bito abo barya herokwe akuba hina barukwije kuba kushikomu bareba umuntu waronda hiyatandikira habura mwenu na nyendeza izo barungi abashubuzi batahi banje mwe bari munonga inamba ya simu toka amanyara abashubuzi ko ba restaurant nara mukabari no batureba kungana inda makara kandi abuze delivery no gikora inamba ya simu inamba nje yesimu no 0 mushanju mwenda 12 abiri 00 kigarike 0 mushanju mwenda 12 abiri 00 abashubuzi batayi banje ningashuba customer bako bariyokwe nishabo kumpagira mwe bari munonga wasigauriyo Mbabazi naume omushubuzi wa Rugazi omukatare ninguza makara obuzarwa ngezarwa yakagaramira nkungu buremba Kazo district omnyakazi enshonga charity yagamasho ngakatare nyikiriza wakati nindeba zabashaha munda kika 36 kongaga kweze givyeji na mnonge chinchigenda abebembezi batwera anshoga yakatare akatare akantu kari nagambaho ako wanoreba twine open spaces emyanya eri mukonka abashubuzi tibakorebeka ati niyo nshoga ya nagamba ngo abebembezi na mnonga ba Rugazi turi muri Mbara City South Division imwe nibajangu murinkai akantu ko katari abantu ko ahere bari babinga konka emyanya umukataraka erimu ako wanoreba line ejo no chiro noreba screen bona nibenda bapansi konka abantu bari ko ahere bari standard emyanya no umumu umudara no pansi zingaye umudareje shahingambira ni pansi mtwaro mushaje that means amdarejere empty mutu nasa kutonga mtwaro 5 buri kwezi nari 3 namazi manje ningara basa kuchikora prototype abantu babanza bagabire midara abantu batandike gukora then current kije bwanyuma ngo nukuteka teka icyo nje teka teko cyanje Wabari mnonga Gideon Senyomo kutuletera mucara Mbabazi na ye barikora and we bari bundu kututangaza aha mbera yakatare ka Rugazi yikarumunyo sire ninde babembezi ba Mbara City bakujangwa babihira street abihira mu town bagezo bagendo mu butare ninjate bafune cishani obutaro obu okuburukusha wareba amatafari koko nkejura ngo abaye bakarumwe no basire bakajabiriza ni already kajabirire tukari mumbera nonje bari mnonga Mbabazi namazima amakaro ganguruza kire karingwa kandi uriyo mwesigwa wabare wagmani twabwa program je ya sistemuka katumure yabo kubogaruka aha twatwine na n'impapura z'amakuru nazo tubase kuzukutomesho je noze kutunga kope yawe uri kumanya triste byo mujaburo program na sistemuka watargaho ombiri kwije juba Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara ko nkore noza kushenya makagabando
iwe hositani ushabire kanga omushinja ari tarampenzo narubaje aha nubwo muhane referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzina namushawe bakoresha bakuzina tatazara umukunda Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Onti na oliwina etopo atopuka loza. Alright wahura kesonga rako buri Sunday shaisha tunecheka wakahura kesonga rako no hano manyangu Mr. Money Uncle Money Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayiwatunga simu yawe omwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya nature Quest Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru. Tera makaruru tumuri. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda webali wachirinitwe on program ya Sisimuka and of course tushirimu tugendo misho abahereza bawe uchine Jemima ayebare hamwe na cyo butunji charity akanuko kira kutukubantu kurozaho aryebyo ebija mu papara z'amakuru orupapara New Vision hamwe na orupapara ora Bukede. New Vision yakasheshekeri zoba ntereba vile chankwanzi ogwe President Museveni arugambira ba members of parliament abasi abaterira karuru gutakwenda horenshonga za corruption parliament ntumanyeje bire ruho ninga shorode echiro mpako kwa katano twahorenshonga za mabati anezindi sente abari yangatanise sente bitadize ngo bwahati kutandukana kwa katano bamara kurahira takwenda garike ahure enshonga za corruption ejadize ngo mboni yo naza kujuranisa namani minji bitu ntireba government secures more fuel to avert crisis ntumanya orutaro agati ya America hamwe na Iran okudresereho ibura ry'amajuta bitu na nubajambo bwa hati government hine amajuta giyabicire obundi kugira ko misho tutakashanga tukogeta gakantu tagine. Nabaja plan reveals how long the fuel will last in Uganda. Hapeji yakashatu otakafera kubishoma home. Gaba daycare mother
caretaker gives chilling testimony ubwo mukazi tukamurebaho apeji ya kanana peji ya mukaga noza kwa nobishoma ari kushobora ukuyarebire abo kwa at least no mu muryabo aba encounterinjire ningashi ababwine ago Christopher Okelo Onyumo ari kwita abana agambire chi ebibyona babukhereza n'amakuru go busasi mbitse koko nanagambire nerizobo mushango guru umuntu gumizamu nubaza kubana bamuhozesa uko twargayo ntureba government UNICEF launch nutrition campaign yes kuchira munonga ombana bitu bamashomero babatarireje nababasa butashomaje so tugeze hito nkabazire turisabana ebyo kuri abutari mwana bimwe ebintu mechiri ebirisa bitakushana obundi bakakora bina magara marunji batakurara babase kushomaje. Mental health crisis push schools to act and tumanyara abana bitu abari mu mashomero eno bashoma tubasindika burikasheshe bito munde mito yabo hini binje biri muntu bateganisa so abakuru b'amashomero ikintu cha mental health okutebekana ko bwongo bw'abana bitu obundi mukutekeho amani bitu na nitwa bazire tutakaberaga jarra turebe ngutwafa abana bitu twagamba nabo twarebe byo ebirimo nebibateganisa. Nema orders encroacher to restore Lake Victoria bana bafire na nebindi binjire ba emishoro yabo abine aba ku manufacturinga ebintu omwihanga of course utakafera kushoma katoto magazine karimu ntureba work without play ahabwacho mwana shemerire yes kushoma kukora mukemirimo bito sheme kumherezo bwire bwo kuzana nciyamba cyo mwana kuba nazana nebindi binji iwo rukunda sports